खुलुमका joto takok tei bukhuk songno joto no lamchogu tei bebak hambaya pharu ani channel edu tips kok borogo phai manjak phaimani bagai takok tei bukhuk song ang norok ni bagai sal burung burung chakri ni khobor ba job news ba student ni education related nangmani video rok no tui phai tongo takok tei bukhuk song norok ani kok borok bai sanamjak video rok no chajak tongkhe ani channel no subscribe khaidi tai like comment share khainabo tapokdi phaidikhe जों tini chinio video no chenglai sinai video no chengya sakang ani kaisa chikon sa koimu khulumka takok tei bukhuk song जों tini chinio video o nailainai Tripura Public Service Commission ba TPSC ni tei je kaisa revised examination calendar 2020 ni bagai ongkhori phaika 2020 ni bagai o examination calendar o bo post ni bagai kok sajaka tai bo post ni bagai koi tariko examination rok de rijaka oborno tuino जों tini jotono kaham ke details nailainai phaidike takok tai bukhuk song जों leakare chini video no chenglai sinai takok tai bukhuk song 2020 year ni bagai je upcoming examination ngai TPSC ni under o oboni bagai borok o jagao je post ni tei examination ngai o post ni examination date rok borok oro riwirika preliminary examination date boriwirika tai main examination ni date boriwirika puilano borok seika name of the post ba service and department financial controller under PWD government of Tripura ni bagai jara apply khai tonika ba khaijak borok ni kintu examination date ongkhori phaika o jagao o post ni je advertisement number angkha 08/2019 tayomo 2019 ni December ni 11 tariko o advertisement ongkhomani hangke financial controller under PWD government of Tripura post ni bagai je examination date ongkhori phaika omongkha written or main examination ni date ongkhori phaika omoni date ongkhori phaika 2020 ni September ni 8 tariko September ni 8 tariko financial controller under PWD government of Tripura post ni bagai main examination angnai aboni pore takok tai bukhuk song borok je next post ni kok saka omongkha Tripura Judicial Service grade 3 under the law department government of Tripura mane no Tripura Judicial Service grade 3 ni bagai jara apply khaijak borok ni bo o jagao preliminary examination ni date ongkhori phaika o date angkha 2020 ni September ni 13 tariko mane no Tripura Judicial Service grade 3 ni bagai je preliminary examination date dijaka omongkha September ni 13 tarik aboni uklogo borok je post ni mung sika omongkha TCS and TPS grade 2 under GA PNT department oboni bagai je examination date ongkhori phaika omo bongkha preliminary examination date tai bini je advertisement number angkha 03/2020 tai bini je advertisement ongkhoka omo 2020 ni April maso 4 tariko kintu o notification ongkhojaka takok tai bukhuk song norok jara graduate tongnai rok borok kintu maximum no o TCS and TPS grade 2 ni bagai apply khaijak angke jara apply khaijak borok ni bagai o information blaino nangmani engnai norok examination date no muitonarak toni di TCS and TPS grade 2 ni examination angnai October ni 11 tariko aboni pore takok tai bukhuk song borok je post ni kok saka omongkha Tripura Forest Service grade 2 omo June mas ni 5 tariko je advertisement ongkhoka thanai June maso omoni tino o jagao borok sajaka tai bini bagai je preliminary examination date dijaka omongkha November ni 22 tariko November ni 22 tariko Tripura Forest Service grade 2 group A ni bagai preliminary examination angnai hangke takok tai bukhuk song Tripura Public Service Commission ni tei je upcoming examination ni calendar ongkhori phaika taboksuk jora omono fix tongnai oboni pore borok jodi further kono examination date dok change khaikai borok taisa haino hai notification de wirinai omo hai kono examination date dok change sangkai bwskango thangai ang norongno omoni khobor bo riwiriwano aboni bagai norok an channel no subscribe khai toni di tamoni bagai hike
आं जेफोरो भिडिअ कताल आपलोड खाइनाय आफ्रो नंग थानी जतन से सकां सौकैना बागै खुलुमखा जतननो मालायनो नेक्स्ट भिडिअ जय हिंद।